Hello muntina namite hozausi lemna kahin nei kinun tuni kho tolbul nisim somni sangni le somni langa din jong thusoh chum ho anangai ki tawiti Kukizo Women Forum Delhi and NCR in namite hinga tipna kho ta hin nei ngailurum ta namite ho gal inei kalo ahung sotan hichigal sunga ganthe ha sat ithun ho thusimte ho hejing theina din Kukizo Women Forum Delhi and NCR in anoiza ki seicheng hi khultub din ahung ki holi gal sunga koitabong insungmi numeite apha cha ki jan theilo a hi lo le ai la samjia eina molim san ho hechi hi galzam ho kyu se hiluwa Kukizo numei thina tu zu si a ho bahi nawab jinglaya galzam ho a hi lo le agalzam na anaw nei ho December sangni le somne thumsung chen hechi hi galzam nunga nawom ho panglo dinga hi hechi hi documentation adinga hungki khom tu a hin agei pena January ni sim som thum la khat sangni le somni langa sungka lisin peche din ikiti movie atam thei pena data la thei chana akila nomjin nami pite ho mimala hingel kho chi din ka hin nge ovi chule sumle pai a hi lo le ipilam dola hi jong le kithopi na dinga a hi poiti jong chu in het thim diu win jong ikitim kidovetin media wing Kukizo Women Forum Delhi and NCR kun nami te hinga het sa na thupun chun asai nahi Saikul gam kei sunga nam sipei nia kun don le kei chungcha nga het sana nampi in kal inei utol hanin saikul gam sunga mo po na nei ke no ke arele ke lo ke lein ke ho khom na akinein kinup tu na dungzuin akam vai pu mo po na nei a hi tol hanin don le kei jong atamin chule mi pi ding in jong ha sana tampi aum ta jin koiman agama mo po vai hom ke no ke arele ke lo ke le chule apex bodia ineu koki in pi cycle gam kai phalna beja koiman don leke abolo digin seila na akine nahi chule hechi kinup to nahi ke no ke arele ke lo ke le in phata ki chi pi ding ana sa lo omle organization noisia kilading Kimovel loading a hitin, KNO KRA, KLO KL joint press release chun asay nahi. Achi sani huwa Kukizo Council lamkai hole, Ministry of Home Affairs in New Delhi muna, Lahkhom na anay nawa, separate administration dimana bolo chun, Gamsung boy na su sauzo na ding a hitin. Thimo chan na meitei ki Lahkhom na Kukumi spokesperson Khuraijam athoba chun anapong dai nahi asai bena chun central government in political dialogue pat ahi masangin Gamsunga chamna masahan anati wahin alangkhat in council lam kai hon Gamsung chamna na theidin atuma ke vai hop na separate administration anathu masawi tin alung leilo na anapongin alangkhat in governor tha appoint ki bolpan lamka agavil jong chun ITLF lamkai ho to akimutu chun council lamkai ho demand bong nge na aneu na hi ati athoban asei bena chun Gamsung boy na phat gom kumala a agenda ho po do ding ngei tu ho chunga central government in action la hen aji chu central government in hichimi te Thusoh na dia phat tampi asu mangzo nunga jong government in asan thei ding thulu na lapovi tin he na bolin hi alangkhat in mail hon Gamsung boy na pangpunin ima to gun le ngai chat purpose kanei puvi tin jong Kukumi spokesperson athoba chun anapong doi nahi Mayang in Farmona Congress Party hon Lok Sabha MP Bimura Koizam Vailhun na kingun anei nawachun Suknu MLA Karen Zidin achi sani khwa Biren Singin agam keijong kivet jolo agam sungmeza ahin hal ha hungzam tia tot nupna anasei don butnan Karen Zidin Gamsung boy na su beiding ngai tolovin alunga kun amo sei jingin hezi chun iti hama boy na asu thip jolo ding hi le ato muna kun resign ki bol hantin Karen Zidin anapong doi nahi asei bena achun boy ki patil chun alang to gela lamkai ho to keu khom na anakinein chamdelin ima boy na umlovin anaki khusan chule security thalenga na din chief minister koma thumna anaki nei jingin ahin gel khona le na sa ein nei lo jiwa sugnu boy na anaki panahiati alangkhat in tu hin amati chu
MLA pu pan la na zalin galzam ho nading inja thumlang akisa chain galzam ho phachom pi anaki le jing tawi ati Gamsung boy na solution po do ding ngai to lovin khatweile intelligent filer ahi Congress on anapat do ahi khatweile P Chidambaram khatweile Rahul Gandhi anangoin hiti chun amot amengen anakhonge tin keranjerin don bun na annei nahi Manipur Police on Gamsunga manchale khamna thei khul na achil ha pijingo to kemanin nisim somlegi ni khochun Kakching district Pallin area muna Jusanle Jukang Pachumpi Anamando nahi Alang kharin chuchini khuma machun Thobal district Lilong police station hopsunga usoi pokpi gam kei khulna police in achil ha piu to lanchun single bull barrel sniper khat country made rifle khat carbine magazine thum 303 magazine hand grenade khat chule galman cha chom phachompi jong anamando nahi Thusoh dang khat chu ahi le mei hei pasal national highway 2 lamhlonga ahung na hlona Gamsung phatecha ahead thim hlan loji in Kangla Tumbi forest gate chu anakho kaldi chalhonin hinla awang phatlon je in forest gate nga police hon phailanga anale sol tawin hi Mizoram Gamsung Saiha Town sunga Assam Rifle le Narcotic Department ho ki Lahkhom na in Heroin number 4 gram 7.16 anamandon Chuji number 4 ki mat to ki sayin mini jong anamando nahi Myanmar akun India Gamsunga po luding drugs ahung ki puiti thugu aza adong zuyun khulna an chil ha piun hitol hon chun saiha gam keya suma seidin dangka laknga varman anamandon hitol hon chun akimando khamna theile akimatha mini chu aban khulna achil ha theina din police ho hinga pilut anilon ta nahi Gyalo theicha chi sani kho nisim somna segya jangchu Assam Rifle le Jakhothar police ho kitho khom na in Champhai Merbuk Junction mi hon pila number 4 gram 46 asuma Lahkhom thum li le sangsom nga manding anamandon police khuda pilut an hingalon police ho akun thlut ki mun aseina chun hichi khamna thei ki man hi anasalo a hitai atiwin Hitol hon chun Mizoram Gamsunga drugs to kisya sum korvile kingpin holdo a hinadin hol na jong anachil ha piu nahi Military Council sepi ho hin drugs a sum korve na phep to kithuin Sun State Sulam Thailand gamgi Golden Triangle muna nasata in drugs asim do ovetin akisei Myanmar tursung boilai ta hin drugs tamta asim do on Southeast Asia gama Myanmar apat drugs ki tolur amantam penu vetin jong akisei drugs asum korve hon athilzo ho amachal theina dingin methamphetamine ecstasy ketamine le jaba caffeine ho chu manhlom je ma zu ding jong a khosa lo danun akisei Golden Triangle kiti hi Thailand Laos le Myanmar gam ki akikop nawahin Sun State hi drugs sung kondo na mun pi khana ki seijing chu hi sangni le somni li kum ki cheya United Nations Office on Drugs and Crimes in report api danin Thailand to nei hon Myanmar apat atoluru drugs yaba pills 648.9 million le methamphetamine 26.4 tons amano vetin jong akisei nahi Southeast Asia gam hi drugs ti zarum ta methamphetamine zo na mun pi pen a hi pantan Drugs ki man hi kumse le akal to jingin ning kum sang ni le som ni li sunga ki man chu kum som sung ti chu sang ni le sagya pat sang ni le som la sagya amat do zat sangun azat ki tin atam zoi tin jong thru chun ata langina hi Tuni khwa dinga Kukitimes a kun Thusoh chum ho achomlam thei pena dinga nami pite he thei dinga in phun do thiu he chan chu hi tan ti na bon chawin sun tin chibe jan tin mang phao